Manang Biyana. Hello papagayam, matutudong aldaw iti tunggal maisa. Agananad tay kumay ti sadino man napapanantayaw. Agala tay iti payong, tapno di tay mabasa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo prima, saan napudpudno anagan. Ngam sakbay na, hello ang pahay ka ni Melinda Malong, Clarizel Caluza, ni Rosaline Julian. Kastiman ti kuna ni pagayam prima. Dear manang biyanang, kagurgurak ti mawawagan iti manang anti wenno lola. Ta feeling ko, ubingak paylaag. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ne, nana prima, nakayong magayam ti masabat ka. Papanan niyo na. Nakamot ana nakanyak si ka. Manang ko namot Ha? Feeling ubing kamot. Pasensya kayo nana. Katawunan niyo mo't kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? Lukayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo marudan. Damok akat senior citizen kayo mutan akas kaninanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siyak, ubingak pay. Iso amanang kunam kanya. Ha? Manang. Kabages. Abay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Ingtan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau akitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Addan ayat ay birth certificate mo kabages? Addan kitaam taw tapno mamati ka asa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak amo, binaliwan na gayam, titawin na. Ay na, pinaubing na tawin na, uncle. Kinisayan na, titawin na. Anyan? Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. At dapay siguro balak na. Balak na nga. Balak na makiasawa pa'y Kaapay akas ditar aramidan na. Pati bado na, bado ti ubing. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akudil na. Ay, na, prima. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo matito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pay, iso sa anak abasta mabanog. Kabailak pay ti agsublay ti maminli mamanipod dito, yaging kay Jabalay May. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta? Ay, kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Atoy. Ay, Itaam ti tawan ti panakayanak ko. Sa anak pa'y senior citizen. Ay, itugtugot yun na certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account. Tapno ada ipakita. No di na mamatay 50 plus ko pa'y laang. Ay, isoya. Manongaron nga ti tawan nyo tadta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam. In fairness, katahan nga madlaw na. Ay, thank you. Manungay ti ang mumatawin ka. Kunak, 60 yun. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wen kabages. Umay ta agtugaw ka dito nagtugaw. Napuno mo nga minin to, Jake.
Sige, Manong. Agtugaw kalatan di tatag sabi tak. Umay ka kay dinagtugaw, prima. Saan nga, Rudan? Apay nagdagulit ka? Si katirumbeng agtugaw, Manong, talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kagay, senior citizen kan, nakapsutan, titultulang kan laslasag mo. Anda. Kabalak tiyag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat, Manong. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manin anana kanya kon, Rude. Ha? Ay, sorry, Manang. Manang gayam. Kabalak day to'y, talagaan. Nagpigsa kayo mo na, Manang? Wen kasano ajak napigsa kat ubingak pay mat ngamen. Kabalak payabag katon ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, Manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wen, Rudy. Iso adi naktultulungan. Dagi jay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa iti tawon ko 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makaadakak pa'y siguro iti maysa unodwa. Sos! Nanang, kaya't yung ano ti mga anak iti kasar, damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan na nga agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga anak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pay. Iba kami jagayam mau. Ta anak kagtulaang ti bunyag ja ipasngay nanto nga anak da. Kabages, si mangput kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapoy yan, bro. Mangtid kano iti ayuda ka lagi ti senior akas kada tayo. Para kada kayo Apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kay umay kalata kay supay ti itigda tulaw. Ano ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak, Manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak, Nana? Nay, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther, nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayam mau. Anyat karga jabag na, Len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglaklako iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya? Nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pis mo iya rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yung token kwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan, Nana. Sabon laeng. Oo, nga ta. Jak paiso balasang kaw. Promise. Sabon laeng, Nana. Kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpaiso ti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Digdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. Nuapay mat amasapul nga aggidan na nga agdigos Ay, iso agundawayak man ti sumrek dito'y siledadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga awan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Di nala siguro kayat nga ibaga.
Ito di pagabasit. Lokatak. Mga no adda dito iti sikreto nga usarin na iti rupa na. Kung nagtupay kat. Adda kung nagtumalt. Anya nga ay, di nakita ka o dagito'y gamit na. Ang amnay. Anya nga dagito'y. Tsak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso anaging pis ka nagpudaw dya rupa na. Ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Jabanyaw. Ay sus, makita dito yan. Isarak na gusto dito'y bag. Ay, agawa, tirumor dito yan. Le, nanang, anyat kukuin nyo dito'y sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito'y. Awan dito'y, nanang. Sige nga rin tayo naksapulan ni balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Tasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. Well, friend. O, sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na yung pisto'y bado. Rimuar na kiti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi ta kabagis ko. Anyaman nga tati umay na ibagan aya. Umay matla makimarmari dis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan! Adaku ko apayaya. Kabagit nila ko ba? Wasino dyan na pintas asa nga iliyaw. Kayem nilinday jay. Apayaya. Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis kabagis. Ibagbaga na lang awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo da tao. Ay nakabagis, bakit kan? At dapat laganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sadak pa'y asenyor, ngam bakit kun namakit din kanya? Anya nga rog nga iti baga? Ubeng? Mala, ubeng no ubeng? Makapabad trip ka mo manong. Dadaulam matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Nasair ba ng tirignam? Nagrabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manong. Tanay, adapay aramida. Nasaya at magtanakapanawin di kabagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. Uray nabangsit, o effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Ay, so kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Imposible Ala na. No kayatin nak, di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan, iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy.
Ayan dalin kintigayim na kabagas. Rimwarda ka di manay. Agdigdigos da. Nagdidanda manay. Wan, apaya. Apay at tunggal umayak. Maira na nga agdigdigos da. Kit pasaray agdidanda bay. Apay aya, kat aggayam da nga raw. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang kita ba? Pagpapu daw, makigtot kan to. Takas to kan ni Esther ti kapo daw kan kakinis ti rupak. Nakarkaron to nga umubingak, manong. O anya, naprusam ka di amin nun di tabukot ko, Len. Wen Esther, agbado ka na. Ay na, ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan, tayin tamanan aglako. Len, kita man to'y ropa kan tangad ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay data. Naglabasit mo to, nanang. Huwag garod. Naapiktaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanay. Limtag to'y tangad ka. Anyat inkabilo di taaya. Tay ikab-kabil ni Esther iti rupa na. Anyang ikab-kabil. Katawan mo't ikab-kabil na itirupa na. Ada! Tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y manday. Ala! Kat no dagito'y pag-agas na iti good na dagita. Anya? Good. Wala nang. At dagagatil na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amuni nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana mabalain. Makaakar ti gagatal na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kinkwana? Apay, asino tinapatpatagkan ka? Dayjay nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo, kat patpatgakmat ni Esther. Apay naka-face mask ka, kit nagpodot ka bagay. Masurunak iti dayjay nga Esther. Ginudgod matgayam, inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dayjay babae. Nay, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiri daw ya? Wan, manong. Makaakar iti gagatal dayjay babae. Nanang? Nasayata da kayaw. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther. Nga masapol apumanaw ka dito'y balay, ta makaakar ka. Api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita ang matinapasamak dito'y rupa kang tangad ko. Nay. No kasta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. Hello, Lane. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mo lang ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dituin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran ka itigagatil na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ama magsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Apay, di ka dumlaw iti kinasingid da iti tunggal maysa. Isalod sa, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, manong. Inaklon nilin kanyak. Jay ka anakam tilak yun. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, manong. Kinilaat na ti ka anakam.
Ididamo maditiriknak itinamwak a kinatao ti anak ko. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, inawat ko matlaan kat naawatak ti anak ko. Sa anak matan na nag-feeling ubing, tanami risko na imiimnas gayam ti agbiag, no enjoyam ti panaglakay wenno panagbaket mo. Alakastan ti pagayam mo, prima. Ala gagayam di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam prima. Dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless iti tonggal maysa.